Ebusiama wakaba from Ghana and Sem TV eso. Ujidi say Nana do Danko Kufuado. Ebo no modern esen Dr. Kwame Nkrumah na. Man bi ese ono de nyanse mu no. Hu ni se djuma Nana do Danko Kufuado eyeye no. Dr. Kwame Nkrumah entimi anya mufa. Na nsem no se no ditu ya mesre say oba subscribe to channel no dia man se na be post bibi say no sabetimi aka na wanya bi ahwe. Ebusua yan tie nsem apma na ditu dwa no bra na wi a yan so be kire adwen ewo. Makiel ohini bulmponi enkofobi jese ha me pa say identify me de enkoma compare Ekufuado say Ekufuado aye adwuma sen Dr. Kwame Nkrumah but a facts ade ba ko say na bi sem jese me time ni swa eti bi me jese eti mu na monti ase say Ekufuado aye adwuma sen Nkrumah no montie ni odi ase Nkrumah time no enipa na kese bi say e wo Ghana ina 6 million Ekufuado so e time no kese the whole Ghana ina say bi say 33 million odi ase Nkrumah time no nipa 6 million keto e bi no abrofo no ko no omo sa jaye sika se yem fa nchekere o man no enti me kura mpa de Nkrumah ye nka me no more than that Ekufuado baaye no once the club wa mameto enso hwe enuma Ekufuado ye enti memfa Nkrumah en compare Ekufuado number 1 Ekufuado buy no o me da light musa 8 years number 2 ofa abanyuma nko police migration fire service 2.1 enipa ofa wo nko ano woni se Ekufuado or started the biggest trade fair in the whole Africa. Ekufuado nana bi say eye. But when we the biggest trade fair in Africa. Yeah. Owie no, wouldn't say that they can Nkrumah achievement motorway, Tema motorway. South Tema motorway 50 years ni nyina asen wonim se Ekufuado sa ye motorway ne foforo opon ye two no pepepa wo ba fie nyina no otua aka nyina enti no motorway na ye no enye John Mahama na eyo Ekufuado otua wo ka nyina ansa na okofie nti se Ekufuado na ye bi se Tema motorway no oye wi a enye Nkrumah motorway bio Ekufuado motorway yeah owie no okofa train pa blind no train no 12 owie ye no osa de bi say railway line eto ensuo so eko akosombo ebi nsida Ekufuado no owie no ekuro bi na ye bombo ye na bi say apiati ekuro no a just bom ko bom Ekufuado chichire ekuro no nyina owie no saye international airport oti ase Ghana na ye international airport na ye one ni nyina ne bi say Accra de ya Ekufuado bae no obeye Kumasi international airport Tamale international airport Sumiale so oyen papa ena bi say Takoradi enso de enso no enko oyen bi say international airport but wenwi fine o sa de bi say one district, one factory. Utimi ye mako 320, but unya tikese utimi ye mako 100 eye duma. Owie ye no, o de Asamres car, yeshesha car, Toyota, Nissan, Sonatrach. Ni nyina yankufa na brochire ma yeshesha ni nyina wo Ghana. Odi ase. Owie ye no. Osa the electric buses eno na nanse ya John Mahama ekobia no enya John Mahama de ba yu Ekufuado na de ba yi sabe ni mu ana chese bi se yetu omo akofie no enti no se wo TV so a enya John Mahama Ekufuado electric buses me ka kire wo amwate owie ye no osensi fishing hub sa fishing hub too no ebetuna chechire ekuro oti ase Ekufuado see Jamestown fishing harbor, Elmina fishing harbor. Asama make nyina meka
bo phone na hwe me ka no abo phone na won so ahwe say ye no kra na say ye no kre e ma obia na di machinye enu ta me say na foforo bi mu what you say osa the drape machine yeah grader caterpillar say obia amfanyi ne kwan the whole eyini nyina just the whole Ghana obia nya ne de ane osa wie osa si kayo fo storyboard ya ye kire omu enuma ekofo anu si ye owie no osa si warehouse owie ye no osa si osa ye bi say planting for food and job eno na ama aduane abu apepem ne owie ye no o create 6 regions oti western of savannah ene de keka ho ekofo anu create ni nyina owie no Kwame Nkrumah museum ya bi say e wo no a America fo nyina aba betwe sika ko no ekofo adu na ye oti ase owie no oye interchange mako sa 21 interchange nkwa 21 owie ye no digital sa aircourse nyina wo dem betumi ato lights ni nyina ekofo adu na de bai oti ase owie ye no osaye aviation school o person uwie school na so o person usua aeroplane kan ekofo adu de bai okay owie no osaye bi say fire service training school mako 5 yemra hef ya pomuden ekofo adu ye hospital mako sa 200 including Lagos hospital enyama hama na ye ekofo adu ni atamis be phase 1 and ekofo adu so be phase 2 me ka kire mo and owie wosaye bi say polyclinic nkwa 16 and owie wosaye bi say cheap compound ye bese 2000 bebre hospital keten na ekura bia se ye no and ye bebre intimi nkan owie no wasade ambulance nkwa 307 e buy ambulance nkwa owie no odi drones buy what you say owie pepepe no covid-19 chewa na so wo fia ye be fa wo de wo to kam ni akos titi free na ye de wa be fie sabre no aba adwuma bia anko adwuma 9 months enso yitwa mo ka kufu ado my light eni nso free yemra education so no kufu ado ye university nko amako 5 what you say baako eye ho University of Health and Alliance atames ye phase 1 kufu ado ko ye phase 2 and so many University of Environment Sustainable Development and also so many and was I Akomadan Local Government University fine obi e pepe no and was I free school obi amfa the bank school free aduane free 8 years exam fee and then ni nyina ye gi ska ekufa do time na free boarding school no na free would be the free we better ho free ene ame no kasi ye gi ni nyina sika computer libraries oye mako sa 23 on my laptop school on my free bus school bi anya le bus nti secondary school for obi a won bus a odi tu kwan owie no oye STEM school mako sa 10 uwie school na so ubesu adwuma ko STEM school university loan and also so up university akwa koji loan na fako ai ekufa na ne bai o hwe Ghana school kwala nyina mako 5.7 Nkrumah nso time no o hwe school for 300,000 pe eno krampo no fon kwa na bibi se Nkrumah de no ewo o che school atade free what you say yemra securities CCT cameras boba bonten go find the bo police ni bi atin moto so 4,000 ai se me we mesa ye another foforo me person ni na aba moto a police for so go find the buy 4,000
and what the buy police aeroplane ebi nsi da who for go far be say aeroplane kwa makoma sa train de ba apolisifoɔ osi apolisifoɔ dan so omo nkodem ebi wo Tesano dan kwa makoma 320 and was sense ebi nso wo kwa benya eyini Dawson yes lamint minka and also 400 owie no osi ebusia nsɛm a akaba bi mu wahwɛ video no and I know say by now no won so what na say adwene niema bebre ho wɔ wotrim wohwɛ nsɛm a papa yi de to edwa ya ɔtwerɛ mu the population abra na Kwame Nkrumah wɔ honom was around 6 million as a two-party president na Ghana population 32 to 33 million as of 2017 and I'm no cause the population dey almost 36 million na wohwɛ Kwame Nkrumah so ba yɛ ɔbɛtu sika na sa bafo ne kɔ no ɔmo gyan sa ambre no 400 million pounds as a wo de bɛn ne sika mu a ɛbɛyɛ 400 billion pounds and ɛbɛburu kra sa so wohwɛ sika ɔbɛto yɛ na population na ɛwɔ sa ambre no na wata kotimi Ghana akwan nyina na Ghana hia kɔ na nkini sɛ den yɛ hu bi enti no papa no hu ne sɛ so wo de compare ɔno ne achievement na wo de compare na Nana Dankwa Akufo-Addo nso achievement a na ekamia yɛ sɛ Nana Dankwa Akufo-Addo no ɛwɔ soro ɛsen ɛyɛ Kwame Nkrumah papa na adwenkyerɛ no ebi a won so wɔ adwenkyerɛ foforo a wo so pɛ sɛ ɔbɛyɛ den wo de bɛto dwa but do you think what the man is saying is true? If it is true, why? And if it is not true, why? This is the only way betimi aboa me solve this issue because so content video no so a aye issue amount for discuss here enya asem ketwa. You understand? So for us to know say what the man is saying, you know, no kre ana enya no kre no, it will depend on who comment now obema. So when you adwin in some no kan ye no, nyansa wom ana say nyansa nim. Me de efo ba bi no me ne ya adwin, fo ba bi ne me ne nya adwin. Ma me so me hu so adwin kire. Send your own swording, our comment section. I Ghana and Sam. It's in some ways to Ghana, Nadia. So, what you share now would do when you actually Ghana and Sam TV, so Oba or have a young someone, a more day, no more ham. Now, a young someone, a cost to my name, and I was watching our dream. Ebusia, why don't you know you're there when you're paying Tino? Let's say, I was asking me, Papa, that's to Ghana.